Hello, so pite ho tunin jong thilhathusim khat anangai khom kinutin masanga in sewa in upload no thilhathusim part 2 jo tunin jong anangai khom kinutin part 1 ve lo lai hon jong ana ve win ateng le video masa ka sai ma banga ta sa da mon an yau cha kini ji in to sei la sa yong ha san ji chun angai hon jong nei ne them di win khom tao ma se tun thusim chu anangai pan tao te acha pau chu alup na anum lo phan chen ho le le yeng hanen amani chen hila amu mo mo han lo phanin lungtim khat han gel do hanen amang hon cho han gel do han phan chen achung langa tau floor langa chi dim chen ong ke ho thawn tan hi amani yang acha pa hon nen top floor rang chen ong kal do han tan hi top floor ong sun han phan chen room ho cha ve le le hanin hi le room kwat khat ake hon cho mo hon tan hi sung chen alut hanin hi ale achanu achapa hon cha tola aniki jam cho amo hon tan a hi amani yo adel lut pa hanin ata sa cho khoi hanin hi ada avot le su in atinga ata sa cho kiting ting yin hi amani agan na the chen ground floor rangin an posu hanin chapang cho lup na in ai mu sa hanin tui sa ho agan na the chen om hanin tui sa chen ason hanin azen le le hanin hi le pha chom kha yo hin ong khang do ta ni hi ong kha do do chun kichatain anu le pa so kale he no he pa ka kicha e atin ti chen akap khap ling tan hi anu le pa chun pi ham boy tin adong hi ale asai go ji teng la akam cho o den je asai thei ji pon hin la akicha wal ji chen anu le pa so tha khang ta pon hi hiti chen anu le pa nya ha sa ta in aboi pi honen ana na no khowa pi hon tan hi jing ka hi phan chen bu le me ho ki hon wen ateng la chapa se jana hoi tai mo lo chen ama cho ai mu sa honen ama ni cho akeu hon tan jana thil tu hon amang hon to akiba a atu teng achapa yong cho kidang ta a amang hona umbang banga cha na umjin cho amani alung hon adong walen ti chen akeu lim hanin hi le achapa cho hong thowin achapa hong tho phan chen bu ne ding ati hon tan hi bu ane pen wa chen adong hanin boy ila kona hi chilanga cho nan ham atin adong hanin hi le chapang pa chen imacha im umloan he no ni khat ni in ithe ni wa cho hi chelai kana na ru ma cho doli khat kamu in hi chi doli cho kalung the a zana khong kha do do che ka gel do a gala dikati a ka chi a le koi ham khat yang koi hi yang ki hello na mai mi khat kamasanga wom le lu na hung dinga ka ki cha wala ka pe na hele I ka ti yang ka ki het lo te he no atin an sen hi apanyo aji nu to chapa chan ho cha ve na hele office chi diang cho achi num to pon hin la aji nun na chi lo le the lo ding hi atin ano te te hi le amai office a chi ding ong ki go do ta na hi aji pa achi do phan chen amanyo in vela bol the te to the yo cho tong achapa cha in sungin akichim ki ta na hi som khayo phenin ong noi chu la pan ki ta hi le anu yong chun alung dong e achi lu ni na ga ve in he la achapa chun thilhem mol kang hem khat amu izum pet ki su kha na thei khat ana choi tan hi hi chi to choyen lo ngo cho asun le le na anu chi ka tan hi anu nya achapa cho athil choi cho ki su kha na thei thil hi jen chen achapa kom chen boy hin choi tin ki su kha de tin ala pe go nen he ala achapa cho hung lung hangin hi ahung lung hangin athil choi cho anu open nom pon hi tamphai open anu no chu te phan chen chapa cho hung lung hangin anu cho han ve en hi la amit cho awom talawin akang se bo khon anu cho han ve tan mit sal de do han ve tan hi la anu cho aking walin achapa cho ave thimbe tan hi tamphai open achapa cho anu cho an son en hi la thu yeng en hi tamphai open office langa aji pa cho afon hongin koi ham tia afon cho ga la do pick up ma
hele azinun okiting pumpamin he o na chapa chu hatve inlangin hungo na chapa chu atin imata sai thelewen inlangin hungo na chapa chu atin hi chi se chu asai ji in hi chu phan chon amaya suti en client office a kon chon inlangin hong kele tan a hi amayang in hong thun phan chon agan na thei chan aji nu kom lang chon thlai lon piti ham na chapa atin asen hela aji nun okiting pumpamin chihu na chapa ho ve tang atin a chapa cha ve sa tan hi le kidang tai bang ho chun tu ding khoi ding yong lowen hiti chun awa le len anu chika ka yin nom ten au min a hi cham hai oting to lang hong kum yin to la thil lo se so ale chap le lu ji in a hi chapang dinga atha hat yang chu thil ho se so chap le in ale tan a hi apana achapa chon chu phai na chon alung dong se in achapa chu chi nain agatu go in hi la achapa an chu ahong lo hangin apa to an son mangki nin a hi chapang hi wang chon a hat len tu but khoi but jong hi tapon a hi hitia tu but khoi but jong hi lo phan chen lungdon manin apa chun ba tui bar tin khat agala in achapa chu athe khom in hi le hi cha chon achapa chu adin namun chun athuden tan a hi chuphani amani on dam do hanen avon ho kher pi hanen hoi ten zen thei then ajen hon tan a hi phatam khayo phenen ho hin he in ho pi thei ong hi tan a hi ong kha in anu le pa kam sen he no koloi pa la am atin chapang chun an dong ta ni chupha an chen anu le pang lung dong ten boy koi na loi pa ni se ham atin adong in ha le injo a ki sip pi pa cho hoi lang ge tam atin adong in ha le anu le pan chun sei ding he lo man injo an ki sip pi pa cho ong a ina chi eta chu a te hong ki ne ta tin a cha pon cho hlem lung mong han tan hi anu le pan hita sei phan chun chapang ang cho thip be en nom ten anu le pa kom chun om ki tan hi anu le pa chun a cha pa kom chun boy injo an loi pa tan ki chi ma chu ipipi na ball hana hoila la na chion ham atin adong in ha da chapang chun imacha lunggel gel se lu heno gamnom ta khana e puin tin nano atin tin boy haban la tin adong ke hanin he ale bang yong sang ta om he heno hi cha chu aman e tu in hi chala jong chun e kalpi in achung ka thon hon teng le nom ten hin ki chok tha pi ji in alien le PGA he no atin hiti chun an sein hila anu la pa cho alung hon adong honen ekeve to hon tan hi amanin jo adong kin honen he ale boy na loi pa su i tabang ham atin adong honen hala chapang pa cho hong noin he no i tabang hindi ham mi hem to akilo lo le i pito kilo da ham atin kidang tan hiti chun han don but tan hila anu la pa chun aban yong ado obe han tapon a hi phaleni kho ahong chalin moi kho ahong jingin chung to ni jong ai in akizot nin ahlum lu tan a hi hiti chun jan hi phanin bo ho kini awen TV en ko chawen ave awen om kitawen a hi TV ven wa avet khop phan wa ai mut zo pha cham khat zo hin anu he ajun hong so in ong khang tan a hi aman yong pung zan tam atin afon cho ga me wa in pung cho ga ve in hi la pung khat an ki to cha tan a hi hila aman yong akoma imu achapa chu na la yam atin aga ve in hi la achapa chu an tapon a hi chapa in chen aman yong aji pa chu su khang aji pan epithu ham atin adong in hi la chapa hon la am atin adong in hi la ka he po ye ati han phan chen chapa hon lo phan chen lung dong ten in cho achung anoi abon chan an hol pan hon tan a hi ati chen in sung cho an hol hon nin hi in sunga room jo se cho khen pen talawin asu tungan an chati hol jing hon tan hin la modi hon pon a hi aji pa cho ga ke hele en hele pam langa pot do na kot chu kot pi cho ani ke hong en hele aji no comment chelai kot he jana nan kha lo ham atin se in hala
kan kha e atin don bonin ko chi khan phanin pam langa wa do a hin te ten ama ne ang pam langa dingin hong thai do hon tan hi pam lang ung sun hon phanin ama ni no achapa chu umam tin ave le honin hi a inu chu in mun len hi je chen a le to leong chu a le nin thing phung ang tam ta uma hi chilai thing phung la ho cha ve le honin hi ala achapa nui gin tabang khat han ja honin achapa chu chilang chu anui gin aza na lang hon chu aga del honin hi ala mel se ta in de lo ta in achapa chu thing phung ho achun anakal le jin khana khop tin khana chun ki chom phei ki jin atin la anui za jeng jin iti chun aki chom le ji in hi amani nya ho ji hanen achapa chu ila lo thon lo hung komin boy ati hon te lo chu amani dia sei thei bol thei ma cha ta pon a hi amani jo achapa ki chok le na lang chu adel le ji hanen ako go jing hon tan hi khat ve hi thing phung sang pen khat umai hin chilai mun na chon asang pen na chon ga chom doi chilai kon sun to lang nom tan hong ki chom thlan hi ale amani chen gel hana chu kisu khadi tamati honen aloi nu ta chu akowin aji pa chon aji nu chu akowin chapa lang chu del pe honen ga ve honen hala chapa chu ima anen tipun aga khoi gun hana ale achapa chu a thlai mang ki nin thing phung ne ki chom do loi chel ki nin hi samha phene ko honin hi ale mun khanen ki chom thlan nang lain samha phene aki chop thlan lang la chu chi honen ga ve honen hala amu hon tapun hitlai mun vela cha hol le je honen ha la mo hon ta pon che pha na chun aji no cho ong kap ta ne aji pa chun asamonin kile ta te jing ka lang teng le pathenin aphat sa na le jing ka teng hol ki taw te tu awang khothim to ki mo ta pon te ema te pon te tin ti chun aji pan aji no chu an thamonin in lang an pui le tan hin la aji no chun achapa mu ta ka sa ka kile lo de he tin ti chun akap bing tan hi aji pa chun chilai vel la I te hol na mo han lo phan chen aji no chu ada cham lo in lang an pui tan hi in so hung lu hanin alup na lang achun aji no chu pui phei pai pen ha la ke dang sanin ki dang ten achapa chu lup na chun nom ten nei mu tan hi la anon amu mo chun alung dong walin akipa walin athai loi chun achapa chu akolin akap ling tan hi aji pan if da ti a chun bolong imu chen lel dik hi tin aji ni chu asem bi en ti chun amani atau khowa pi hon tan hi jing kho ong wa phanin bowling ning to ding an ke to pan wen mama hi thein na che chun ong ki sapan ta wen hi chom hai opening achapa cho hong thowin anon ako pen ko ma boy zan ha cho ha na chi ham atin adong en he ale chapang pa chen hiti hin an don bunin hi he no zan ha cho koloi pan heng ko win tin ka chi ai le mun nom ta khat na ai puin tin si tin nom ta khat na ai puin tin he chalai mun cho nop dan no in jong asan the dan atam the yong chu in chung ho ache ai ki chop le pia alien pi le jeng he no ki banga sa nga ang chu kung ki chop sa kung ki le sa yong le ma chang ti ji lo he no tin asayin he ateng ti yang an sai kin he no kaloi pa ta sun kum ting bang nom ka sa ja he no ama do kum po le da ne su boy ji ham ni hol le ji hi wo he no jan sa yang kaloi pa tu ka ki chip nuk pe lai ta ni hol le phan wa kaloi pan na in ko ten hol le e tia in ge hu tha te he no hi banga ki chip nom ja ni hol ji hi wo tin anu khom chen se in hele alung dong walin anu chen agu en amit li ki the tan he athil do zo si cho apa yang chun ning khat langa connection ana je so ke tan aji nu ta chun ep bowling pi to ding yang lut talowin achapa khan khoding gyal nan alung gim se han tan hi achapa le aji nu achuti jing phan chan ama yang office ana to ding hwang chi theilowen ti chun office thakhat tabang leave akila an ti chun inen achapa le
aji nu cho ave suitan hi achapa achuti jing phan sen amayong aji nu comment hichelaya hichilanga pastor pa hichilam panga het gil na ne ho khat o me ti ben chi chu ka ga ko de he nang phaten anu umin lang chapa ang phaten na ve phai na tin aji nu cho awai sa tan hi ama ang chin pastor pu cho aga kovin in langin hong kele han tan hele ni tha ding kon lang hin in sung ang lut ding kon chun pastor pu cho ti chun in sung an kal tha ding kon chun ading lo thimbe en ti chun lung dong ten in cho ave tan hi sampha open in sung cho an kal sa go na hele kol ha phet nen hong phe en ateng le hui le go hong ki tho in cho mu chim di di yang tan hi sampha open hichi pastor pochun pibam khat thocheng an chein ateng le taw na an mang tan hi le sampha open ahong phain in sung chun ahong lut tan hi ama hoyang ahong ki ho lim ben pastor pochun azawa hichelai in sunga hi iti lom do man na hin wa iti lom lo man ham na thi lo chun na wa o pha yin ni atin ase in he ale pastor pun hi ti jan sei phan anu le pa chun ipiti tam pastor pu atin adong len hele na na o he thagau bo ha na mon he atin ale iti di tam atin handong kin wen hala chapang pa chun pui wen khat ve tin chapang pa chu an pui sa ta wen he chapang pa cho amu mu in pastor pu chun chat lo he len mit phele he len chapang pa cho ave tan chapang pa ko chun boy ngo khat ve tin a ko na hen chapang pa cho aso utham pi tan he la hong kin la a ji ni he itia hong kin la cho anu le pa amu phen pastor pu kom chun ipithu tam pastor pu atin adong in ha le anu le pa kom chun hiti nan se hin he iwai ge ka awa I hu do lo loi lo liao hi thelo de he chi chapang he atin a seitan hi pastor pu ti su atin a sen hele hichelaya thagaw ho hin na chapa thagaw hi kila ding ati o hi atin a seitan hi chi thu za chan anu le pa yang cha alung kham se han tan hi lung kham hi in emacha tipon te ke ko nai atin pastor pu cha an sei kin he pastor pu cha na za a hichelai in nei te he koi te ham ne he nawam ama ho chu ko ngai wa he atin hiti chon a seitan he le chapang pa nu la pa chun te na we a number ang kanai na ye atin a sein hala pastor po chun a chiti le tu ni mama in covid atin a seitan ama hon yo ati le la atin fot na bolen tu ni mama hung dingin te se po cho wana part 1 phone number na pi chun a kolin in muna chun a ko ta na he te se pu yang chun achiti yang le la jing mama le hong tang e tin jing mama le hong den kyo sa ta wen he pastor pu chun chapang pa cho ave in chapang pa nu le pa ko ma chun hi ti he na chapa hon o pe on lang la do sa hon hi in atin a sein he khi khat a pe in ti khi chu be hon in he la cross khat a ke bot nin he chapang pa cho ko na han na ma ne o pe han na la do le hel ding hi tin ga cha hon tan hi pastor pu chun itin en sai kin he chi thu ke o lai che a chunga he thagaw phalo ho chun tha nei thelo diu hi hin la ama wang asu ki cha na wa ai lo la eng a sem wa a teng la hin khu wang ala theu hi a chunga wang tha nei thelo diu ta e ti la banga hi wang na ngaw na ve thui diu phate an na ve thui diu nga ya he tin a sei pin ateng le pastor pu chu a in langin akile ki tan jing teng kong ki de he tin ti chan jing nga ding khau to ta wen he ti chan phalin kho chi dung zoen jan hong hi ki tan bo ne wan ne ta payment tv ve chai pha wen a ki chol do ki ta wen he zan a hin in chung chu hui in an mut nin in chung chu amut do di yen ateng le hui le go chu hat se yen he chi jan chu ateng le in chunga chu mi thlai le bang khon in chung hon chu po la yen ji in ateng le in sung ho ayang chu mi
alung hanga aphun bang khon mi ho san cho acho sai yin hi chu pha na chun chapang pa cho ong kap ji in kha ve le ong peng ji in anu le pa cho kol cha be ji in he anu le pan piti ham ke ni kum han na ti a do ting le chapang pa cho sai go ji ang sai thei ki ji pon hin la chapang pa chun kicha na khat wa ani ti he anu le pan ya he tan hi chu pha chun ama ni yang phati chan a chapa hon cha ve su hanin a hi thei nan ti chun tao na aman pe hanin am ha man jing kho ong wa ta ve ni zan ei mut lo ji in ama hwa sun hi pe na pha cham phat ke chol do ven ni kha lang ong hi pha nin ong tho do ven hi le in nei te se pu yang cho ong thlung tan hi garia ong kum thain hi le pasal mi khat gol thang thim khat to ong kum thlan ti chun anu yang cho chapang pa anu cha ga sai do loi chulen te se pu cho to ong te ni cho aga ko lu nen hi in sung cho an kal fa go na nen hi ai le hui le go cho ong ki tho ki nen hui le go cho hat ki nen in chung amu do di ki jin tan hi cho pha na chen ama ni in sung chan alu loi chal hon nen hi le ong phak ki tan hi a hong te ni te se pu te ni yang cho bu ane sa wen aten le bu yang ama hon ani khom ta wen hi pha cham kha pe nen pastor pu cha hong lu ni pastor pu hong lu na chon a ke ho lim ta wen hi pastor pu chin hi ti hin an sein hi te se pu khom chon he pa hi chi thusim hi chi in sunga thusim chung chang tem khat nen sei pen hi lawai le sagau khat mang thai ding an om tai hi chi sagau khat aman thai mang thai lo hin khu khat abe lo chun ang khona king ame hi ji chun thusim hi ti la pana ni im gu yang le tunin wang ka kom wen sei thatan akin pasar pasan ni ti chun an sei nal te se pon chun mi thilong pom pamen ati hin an sei he phat sot ta masang chun hi chi hi keile kachapa chule kamonu atele kachanu to kan naw in a he atin a sen he kachapa he ji hen nen hi le hi chi a ji nu cho kachanu to atele to ke ka ji nu hen an adei pi han pon hi ti chen ina hong chen lu na pan chen nup ne him kamonu to khalawen gen thei tan hin kho amangin ate pi le anaw nu eng bol na nu yin hin kho hen mang pe en hi atin hin kho thachim cho an sei ne hi pha cham khat jawin ke yong ka chapa ji hen nei zo pha cham khat jawin kyong kan to namun gam pam zonin ka chi tan ka chapa to ka ji nu to ka chanu to ka mo nu to ama ho se po chi na ka da sa ke gam pa man na tonga ka chi hi atin te se po sun ti chan an se ni hi ka chapa yang he office a na to na neu cha khat nei hen office a na tonga chi pe ten la a ji nu he ka ji nu to anaw nu hen eng en a bol ji in he ti chan gen thei ta nin kho an man sa honin a hi atin as athasim cha an se na lai hi ni khan hi kachapa lo pet na hin cha pasal khat ane zo kum nga zo lang hitan ni khat kachapa lo pet na hin ama he kate ka ji nu to kanaw nu chen a ko lu nin a kho sa be ki sa hanin abune ne in lo sa pi hanin imut min na lo sa pi hanin ti chen ane sa hon ta ni hi hitibu ani ne chen ama yang ai mu so walin lup na chen ai mu den tan hi chu pha na chen ama nin yang khaw khat ala hanin alo la chen khaw khit hanin hiti chen siling fe na chen a khai do hon tan hi chu pha nin pha cham phai op phenan a thi pha nin ama ni che ang peng pan hon tan ang kap hon tan khosum reng sum bi pi ten hiti chen ong sai lu sau en piti ham tin adong wen he ale hiti ceiling fan na ki khai cho ve sa ji wen kamo no ki khai di tai tin ti chen mi pi ho ko me chen
awa zo zo sei wen ama le ama ke that nei tin a sei ta wen hi chaphanin ka chapa ong hlungin ka chapan ajinu cha ve en ha le hiti dinga chuna agel thei mi him pon anule anaw chu aging mo pan ta ne hi hinla mi pila atu ga mo se ya ga mo do jing cho hi thelo ding jin ai ki imin ki tim tim yeng ne hi ajinu yang pha cham pha phenin ata so chu koi so the hi lo jin an vui do ta wen cha pa na chun ka chapa hin ima ya ane in ima cha adon ta pon hi ne le don ki ti chu cha pa na chun ama ta sa ko ne pot do en ka chanu le ka jinun I chan gyan ne ding don ding a zol han wang anu mo han ta poye ti anu mo ta poye ti an se kin ne hi kamo nu lungel se chun ti chun om men ama yang a tho zo lo hin tin phat som phat zo wen kamo nu a thi zo kum khat kum ni zo wen ama yang hong thi ta ne hi atin se a hi hiti ka chapa a thi zo wa pa ne chun ka jinu to ka chanu yang chu no mo so hanin a bol khel hon chu ong ki si panan tan hin la pha len ko ho na gei sang ta ye tin sin jan khat hi ka chanu hi ong dam mo en ha pen en hong pen en hi le khong ka tho do en pyam tin ka dong wen ha le ka chanu chu a bol lo om bangin a cham chamin a mo pen en a paw yong le ama o ta lo en o za chom en a paw win ating na athu se ho yang cho chen khat cha ang ke te poi pi se ham yong tin a se ne hi pha cham phao phen nin kho yang tu thei chan ka tu win hin la tu but khwai but san hi ta pon hi ti chun kho akon nin hong ki tom do en in sung lang chun a thlai to wen khong ka del to wen hi le del pha chi yang hi pon a thlai gan yang cho tin a sei ne hi khong ka del wen hi la ama yang in chung a china top floor cho agei phanin anoi lang cho ave in chunga chun adingin anoi lang chun aki chom thata ne hi chu phanin ama yang athi in ka chanu yang chu cha ko na chun athi pai tai atin an sei hi pha cham phai open hin ama athi zo thani thathum zo hin chu tabang ma chun ka ji no yong hung dam mo en abola bang khon cham en hong peng ki nin ateng le ama yang kha ve chu ba room ma chi in cham khat ki train kot ki kam comment ama le ama ne ki sun li tai atin an se ne he hi tho yo si an sei chai chun chapang pa anu le pa chu ki ve to in chapang pa anu le pa chu lung dong se en he hi chi yo se chu alung dong hon chu te se pu le pastor pa le te se pu an ke san pi pa go thang pa chun amu phanin ipiti ham tin adong ven hi le hitin an se hanen hi masanga khong lu ti lai wa jo twa na sei si jo kamanga kana muji a hi hin la kanigel thu ji pon mang chu mang hi jeng tin kanagel nep ji e tin sen hi le chu phana chun ama ho alung dong thei le awen hi ateng le pastor pan hitin an se kinen hi hiti namo nu cho athi a cho achapa kumnga ada tha kumnga chapang kumnga kumgu bel chapang khat ada tha ye na cho to athi zo nu ngai ne chapang ho he angai lut na la ya ateng le chapang lima ki sim ji a he chin chapa hon he ki chi pi ji he ateng le athagau he achapa banga agela kila adi ti hi atin pastor pasan an sei pin ne hi ti thu za chon anu cho kap venin atin an sen hi kachapa hin kho I hu do pi te ye na tin hi father pa pastor pa komachun now sen ka na kap jing tan hi le father pa pastor pa chun I hu do tho di hi kap hin lung neo hi na tin a thlem bi ta wan hi si jana chun father pa le hi te se po le abon cha wa chun hi chalai in ni chun gi den ta wen hi ei mut din ko chun father pan tui khat an lan in vela chun achap min ateng le taw na mangin
hiti chun ekchol tawin hi hiti jan wang chu father pa taw na mana hoita tu ho cho in kim vela cho chapma nomta father pa omni na chu nomta ki chol do theiwa hi cho chu tu ho cho chapma father pan hoita pate thilabol di na chu tinil thar wang chu ema cha tu po win hi jing kho hwa phanen ama hon in ho chu paten asu thing thing win aten le tu ni tha father pun hitin an chen he tu ni tha hoita exorcism bol dio aten le hiti thila he I tha dio ham hi lo le ino mang dio ham e bol dio hi lo wale na chapain ko hi be te te ding tai tin ti san sein hi chapanin heng tu ni tha ma hoiten exorcism cha bol tin hoiten sol do ti tin akeu tu ta ven hi hitin an dong kin hi chapang pa chen father pa kom chen pung za vel le bol de hi thei de ham atin adong en hal ai chi hi jan agei pe na pung ko pung som vel la hi lo le hi thei pon ti tin asein hi phalin khochi dong zen jan hong hi in ama hon an kine event ti chen exorcism bol ding phat cho anga tho ta ven hi chi phat exorcism bol ding phat cho ong sin tan hi le pastor pon chapang pa kom sin tin sen he boy line hong in tin a ko pen a kom en ten le chair ha a ko even up anu le pa kom chen hi chilai chen na chapon chu paten hen honin atin a khol keng chu paten hen honin tin sen he le chapang pa chen ipida am he pa atin adong en he le anu le pa chen boy long ne ha ma ti pon te ke ni kum hela nadam na dingai bol diu he tin sen hi le chapang pa chen he pa kadam hela atin sen he le chapang pa apa chen he ka sei se ngai ta thu tam se hin atin ti chen a hen ta wen hi a hen chai phan wen a kom a vela chat kendel ho a de evin atin le a ko sa ta wen atin le chapang pa ma sang chen father pa pastor pu chu tan hi chapang pa ko ma chu father pa pastor pu chen tin an dongin boy khavya na doli cho haya na koi tam atin adung in he ale chapang pa chen itin an se ne adoli cho alu khap no ya akoi cho an seitan chu cho anu la pa khoma cha agala hon ning an se hon tan he chapan cho amani yong achi honin doli cho agala honin pastor po chen ave in he ale ichelaya akikil na pin cho ilang ge tam atin adong in he ale chapang pa chen akikil na pin nyang cho an sei pi tan he chapan chen father po pastor po chen hitin an sei kin he uichawam omam atin an dong in hele uichawam wang cho om po ye atin anu la pa chen an sen hele uichawam wang om lo le te pon te tion akyo uvin ko sunga chu uichawam ne an hol ta wen hele wang phat pi in uichawam wa khat mi khat no men he cha ko chen akyo to ve uichawam so an cho ven ti chen ama ho in langa de chen uichawam cho an pui ta ven he hong thun phan ven kot ho kha tum ven kendel ho cho ade kol ven uichawam cho mon khana chen chapang pa kom chen ko event teng le ama ho cho akim vel chen chapang pa kim vel chen ading ven ateng le pastor pa chu chapang pa ma sang chen ato win a hi hitin asai kinin hi yo teng le hiti na chapon hi nan tu di he na bon wa ti ven asai ven hi chamhai opinion pastor pon holy water khat an la do en chong cho town aman pi in su thengin aten bible khat alan bible cho simin hi le chapang pa chen ahong peng pan ta chapang pa chen sim hi in atin an sei pan tan hi pastor pon so asim sim jeng aten la holy water cho khut na chen tem khai ga su khaji in chapang pa cho ga the khom ji in chapang pa cho ahong peng ji in na an sapan tan hi chamhai opinion uicha an cho ahong ki pan tan uicha yang chen chi chapang pa cho an hap pan tan hi le chapang pa cho atong na muna pan chen kidang ta khon hiti chen adei de chen ahong pan tan atong na puma chen khat we le akhup thalin ahong ki len khat we le ahong ding do ki jin ti chen
ai eng chen hong pantan hila pastor pu so hiti a leka asim chunga di lowa a bible sim chunga di lowa asim sim jeng phan chun chapang pa so ong lu hangin ong lengin pastor pu so a so an hala chu den yeng hi champha chapha na chen ama hoi ong sai lu loi chelwen a chapa cho aman tum ta wen hi mat but khoi but wang cho hi tapon hin la ana na en aman tang ta wen hi pastor pon cho father pan cho father pa pastor pon cho hong ding don kade atin ti chen a chen hong ding don hi tin an sen hi mo thu wang hi lagaw wang hi a hat wale kichip na the hi poi atin ti chen sen hi anu le pa ko ma chen tin an se kin en thing umam atin adong kin en hi la in o me ti wen thing cho ga lawen asubong uven so chen wen father po chen join tin ama sang chen akoin chapang pa cho hoiten phaten hen phaki newen atin le exorcism cho bol ki ding chen ong kyo la ki tawen hi iti chen father po chen exorcism chen bol ki tan taw na cho an mang pan ki tan chapang pa cho ai na an sapanen ong kile aku betalen ong kile en ong eng chen ong pan ki tan hi chamha pen pastor pon chen hi che sim chunga di lewan asim sim yeng en ha le chapang pa cho atong na mon chen kidang ta en tu but khoi but lewan atong na pom chen hong leng tan hi ti chen hong leng en anu yin kha ve le peng in ti chen avel le ta wen hi ama ho cho chupha na chen anu yang cho ki chawalen aji pa kom chen om cha be tan aji pan ipidang na ki cha nam kei ko mala din asen achapa chen to chen ave in hela apon walin amo ka dan tan hi chupan sim pastor pu father pu chen atil bol ho chang adi lewen taw na cho mangin asim sim yeng tan hi bible cho chapang pa cho cham ha phanen ong lu hangin aton ho cho an su telen tolin hong komin pastor pu cho amanin ale amangin hi cham ha phanen apan achi in agatu in hela pan cho an le mangin hiti chen room sanga mi lo se cho chapang pa chon chapang hi wang chon koi man tham thei ta po wen hi hiti chen aleng in anuang cho alol ame in tha ding mat ding ago in anuang cho tol to son ben alol ame pi tan hi aji pang cho anu cho atha ding phan cho ong thai lon chapa cho itila do ding ti wan cho la do lo mo ta pon alang khat langa father pon chon eti chan yo se cha mu phanin holy water so ala loi chelen iti doli atan athe kum tan hi ala chapang pa cho atha ong ngoi len ong peng en ti chun tola chun a student tan hi chapha phanen father pu cho hong ding den holy water so an so ten chapang pa cho mai chang so the en hi ala kidang tan amai chang so a khu in mei hu akitung jing in hi chamha ophanen pastor pon so taw na mangin aman chai phanen hiti doli cho ala in o ma heu cho a hong do in chamha ophanen hoi ten taw na mangkin in hi ale thum thleng mei de tabang awa khat ong leng le in hiti doli sum chen aleng lu nen chamha ophanen hiti len lu na chen father pa pastor pujon pinachun akil phaki nin ateng le hoiten avela ong do ki thelo ni ding ti chen thu asai khum ta ne hi champhai ofen father pun hitin an sen hi hi koi so the hi poi kin ki po ta nge atin father po chen sen hi ale anu le pa chen ina lo dam atin adong in hi ale hi su mang de ham ai lawa le hoi lai mun khana avelo ong do ki thelong de koi ding ham kun nga ya he tin sen hala heng atile atin father positive na dong ki na he ka chapa he to pa na he ma cha ti lo de tam atin dong in hala father position to he pa na he ma cha ti ta pon ti chi in muna nom ta lung mo nga sa mo nga na chen the utai ma cha om ta poi atin ti jun holy water cho a choi taw na mangin in mun yo se cho a chap le en ti chen hoi ten su thing na cho an nei ta wen he ti a bol chai wa chen ama hoyang a hai ong nem no men a chapa cho an po
phê ven lúc nãy chun alup sao ven hoi tan han jen ta ven hi ekeu lim ven te se pu cho adong ven nan ki thon pi go thang pai ko hamatin adong ven he ale te se pu chun ama hi he kamau nun anada sa katupa cho atin dong in he cham phai opinion chapang pa cho hong kamen ain ko anu hin ko tu chim chi dan ho cho ngai tu in he ale a thi hong long tan he hin la ma ho nyo a thlem bi wan a chi sa cho chi sa koi di he nge gel da tan khunung ding ong thung ding zo in ke saboi lang a chi sa chun ke saboi da tan atin a samon ta ven he jing ho hong wa phanin ama ho ya a keu to ven atin le hi chi thila sagau bu kihenna doli chu father pu chun a ki chain ain dangen a chi in aman a bol pi ji a chapa hong dam do in chen anu le pa ang ki pa man nin sum le pai tam ta ape honin mi hau te hi ji mi ne zo te hi ji wa chun sum le pai tam ta ape honin father pa chung chun ki pa na hon cho se hon tan hi cham phai opinion te se pu le hi chi atu pa tong chun ke ho to wen hi ti chun hi chlai in sung mana cheng khom nin chun ti chun chapang pa nu la pang chun zo lin he la te se pu le chapang pa chun le atu pa chun an no pi wen hi cha kon chun te se pu le hi chi atu pa to chapang pa nu la pa to chun ong cheng khom pan ta wen ki ngai lu ten hin kho han mang wen he ti chun ong ta wen a hi thusim a ki chai tai cha kon chun avelin ki tabang to si no za to ki tapo ven hi thusim pat na pa do chai ne gen ngai jin na chunga ki pa thu kan sin a hi